Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtulagan da Dalmasyo kan Jenny. Nga aramatan da ni Alex, babaan iti panag-asawa da, tapnula ang maala da ti tawid. Nagpatulong ni Florentina kan ni Alex, apagbalinan na anaan-anay a babae ni Jenny. Iti may sang aldaw, inawis ni Alex ni Jenny, ama panagpasyar. Kat dita, naibaga na tiriknana. Sinungbatan mo't ni Jenny, nga oray sumkad tiriknana, tapno maitad ti tartarigagayan na, atawid. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Narigat mo't apilitan tayo, tabukod na a desisyon da ita. Ayan na yata kasaritak man. Numan agbabawi, at dakarbangan na, taisumat ti makidan na. Saan arumbang amasuron ka, Dalmasyo? Nagmayat? Sa itag babaway. Ay, napananaya ka ba, guys? Napandan iti restaurant ka ni Alex. Ay, mapanak maijay. Ay, saan kan ang mapanijay? Ah. Urayam ida, nga agawid dito'y balay. Naimbag ta si Bangpet kan. Kasarita ka man, itinalapat. Anda kayo matgayam tatang. Kasangsang putyo ka di. Itayak pa'y bigat. Saan kayo anadanon, tanapan kayo kanaon, iti restaurant. Anda ka di napatag na ibagayo. Tanagluas kayo pa'y ngay may tito. Napatag unay pagtutulagan tayo, ti kasaryaw. Tatang, saan ka di amabalin nga ibabawi? Ay no, ibabawim. Awan matawid mo kun yan, Tim. Apay di ka masayangan. Sige man langan. Ipaanul kong tumit lang, ha? Nay, pari Dalmas. Naggapuam. Itakid di aginom. Ay kainta Anda may igatang ta, tainik kanak ni kabagis kaw. Anda man hindi igatang ta iti ara. Nagmayat, ti adda kamsat na abak nang. Kasta ako mama iti. Kano isupay nga ron ti makaamaw, iti panagkalay sa dajinay. Anya, imanugot ang makikalay sa ni Jenny. Kawan na, anya pa'y ngay. Pinilpilit ko, tapno sumayaat mo ti Masakbayan na. San kahit nga grigrigat iti agnanayaw. Umadanimot langan ti kalaysata, Jenny. Nayapuran sa ti kalaysata. No agkalaysatan tumatlaang, apay pay lang ibaybayag ta. Imbag tapno maadaan ta adagos iti anak. Anya? Anak? Saan ka di nga anak, ti numero 1 amang kompleto iti pamilya? Numabalin, sa anak pa'y kumangaganak adagos. Sa anak pa'y anak kasagana. Sa nabalit adi kan tumatbaybayan. Ipay ko amin apamatag ko kan ka. Sa anak nga irresponsable nga ama. Apay, adda ka din anak mo. Taibagam asaan ka nga irresponsable nga ama. Intunad danton anak ta, ti kahit ko asawan. Itansala ang anaginom dagiti nobyo ken nobya. Dagay tayo, dagay. Naibasan damot ti minom iti imported nga ara. Sa dino ka di asil, iti pangipanakadakwada. Di tanalawlawa asiled kabagis. Kadwaan ni Jenny, takadwaan met ni Simon, ni Alex. Ay, Simon Baraw, sige mga raw, ipantay da iti silida tanapartagdan. Ay, agdungdung sa adan. Sige tata, ipantangarot ida iti silida. Ida mga minan na kontrol ti minawm. Nagsasaruno mga min ti imported nga arak. Pagarup ta siguro asa na makabartag, tata. Kaya muda ka ladies drink. Kasanaw, nagpinaado naman iti ininom. Inibusta mo tagiti agasawa ti arak iti lamisaan da. Nabartak da nga agpadpada.
Iso anay jay, impandaidan iti Seledda. Aghani mundaan na Bartek. Kaslakastad, Fred. Malagip ko kat nga rod, dahi di asawak. Ijay burakay tinangipanan na kanya, kalpasan ti kalay sabi. Uray da kami mo iti asawak, friend. Burakay mo tinapanan mi. Mayat alagipan tinapalabas. Ang naikupinan, akas pakalaglagipan. Pengay! Awan mo itong tibadok. Hoy! Anya tinaramid mo? Apay asya arakot ka kanya. Apayan. Saludsudam ka di pa'y lang. Apay mas daw ka. Awan mo tinagtulagan ta nga agkaida ta kalpasan ti kasar. Rumbang ka di pa'y lang nga pagtulagan ta dahi ta? Saan ko marumpang nga inaramid ta dahi to ay, Alex? Apayan, Jenny. Pagbabawyam ka di tinapasama. Tagasawa tamatan. Saan ka di ngayon bagak? Sa anak pa nakasagana nga ganak. Di imbagakan ka saan ka baybayan. Di ta ka manlangan. Di nagsusurutan, no? Apay nga da ka di ta sofa, balasang ko. Rumbang nga da ka iti Seledyo nga agasawa. Ala, agsublikan ijay Seledyo. Payarin mo kayo, auntie. Imbinumaklaang balasang ko. Ang mas daawak, tapay nga da ka iti salas. Kuha nga minanti. Salimuutan ak. Sorry, Marak. Iyon mula ang teerkon. Ala, ingkakit din iti Seledyo nga agasawa. Sige, auntie. Saan arumbang nga panawam ti asawam iti Seledyo? Saan ang anak man ti kasta babae? Apay akas la nagsangit ka? Kuha. Saan mo, tanti? Saan ka nagsangit? Sige nga ro, tanti. Agsubli akong iti silid mi. Sige, balasang ko. Maturog ako maitiso pa. Nung pinagsublinak mo't ni auntie dito silid. Apay, kaguram ka di tinapasamak. Agpada ta itay anabartak. Apay nga rod ginundawayan na. Saan ka ginundawayan? Asawa kan? Salbag kit diti kastoy. Maturog takit din. Saan ka kumangagpuyat? Yak makaturog, kapoy tinaramid mo. Sorry. Ay-ayatan ka ngamin. Ngam saan ko mat siguro apakabasulan ti naramid ko. Kung ano kayat mo mat, tay marakop ka mat kanyak. Nabarta ka. Diyak ka mo tinapasama. Inarakop ka kitin. Saan mo? Nairot to pa'y ti arakop mo kanyak. Saan? Diyak kayat amang ganti bagam. Awan ba't siguro ti panggapwan ni Kabagay sa adimangtad iti ipatawid na ken ni Ginay. Naragsak nga ta ni Ginay. Napilitan laang anak ikalaysa, gapo laang iti tawid. May abday ta ragsak-ragsak dita. Tinaskan kat bumaknang, dalpas. Ay, umay da kumamot po masyar dito ibalay, Ay, agawid da gijay no tapaos. Ay, daki asawa adi na oras ti anak ta. Imbaglakit day ta nasingpo ti asawa na. Nakunan tupay ni Ginay nga mangan no saan da nga agbayag. Ay, nagararamid kayo kat nga ron iti saan nga umnaw. Apay kumaasaan nga umnumay. Madanon to ti panawan nga itid ni Kabagay ti pasdag ni Ginay. Madayo ka man. Hindi nakasasid ka. Apay nga inapot mo ti agong mo. Kanaapay ka di akanayon anak kaungungot ka. Tsaka mo. Naangot ti panagangot ko kan ka.
Ni, apay ngay. Agbakwar ka matan. Kunak ngamin asaan kang umasidag. Agbakwarak na maangot ka. O sige. Agaplagak nga ro dita datar. Siganti maturog dito'y kama. May mayapay. Makadulukak na maangot ka. Umayat man. Ada pagsasaritaan tayo. Mabit lang, ante. Darasam na ikatan dito aplag mo dito baba. O may ka dito ka ma. Darasam, makita ni ante sa bali ti dam. Baya mamakita na. Isumat tipod no. Darasam ko nanay. Di nakapagpungtutan. Sanak tumot la pagsublin into nawan ni ante. Saan ka kadi asumra kita? Aldawan. Nakadigosak pa yan. Nasakit yung ulo. Makabakbak ko, anak. Sakit. Maulaw pa eh. Nan, dapadapan ka man. Ang mga nuad na gurigor mo. Saan ka mata nabara? Awan tinasakit. Bas naglaladutak. Ha? Ipan ka iti doktor. Tapno masigod. Ha? Doktor Adabos? May kato siguro dito eh. Ano? Umuna ka lang ni restaurant. Awagan ka inton madamdama ah. Tamuak ti kasasahad mo. Unan. Inkan, tama nga numaladaw ka. Sige nga Rod. Iturog mo pa'y. Tamaululaw ka ako nam. Di kagdanag. Masapak nga agawid inton malam. Apay akasta ta itsorab. Di kakadisumbrak, iha. Diyak maawatan ti bagik, anti. Makabagbakwarak. Aglaladotak. Kanina sakit tulog. Maulawak pa eh. Oh. Amangan no aginaw kan. Kasta ka no kat ti aginaw. Saan amaw awatan tirik na. Anya? Aginawak? Saan mo ba yun? Anya ti ko nam, iha. Jack na awatan. Ay, konti. Sige, mapanak pa iji silid mi. Kaya ko tiyagin na. Sige laeng, iha. Nalabit nga aginaw kan. Saan ka mabalinda ito eh? Aginawak ka din ang paiso. Ay, salbag tigas to eh. Kagurak day ding, Alex. Hello? Opengin mo ka. Kumustahin ka ah? Maululaw ka kanipay? Basol mo day to eh. Kuna ni anting ang mga naginawak. Anya? Aginaw ka? At danto nanak ta? Saan ka maragsakan dita? Tamasurunak ka. Di mo ko na asyak ti bagin inawam. Ay na, di pa ikat ka ingas ko apermiti anak ta. Paisit ka! Kagurgura ka! Dapat manlangan ti cellphone. Saan na mo pulinda ito eh? Asla naragsak ka, Mike. Anong ibabay ti cellphone mo? Apay, asinot nakasaritam. Aginaw san ti asawak. Ha? Isumot lagayam akanayon nga agungat. Taginaw gayaman. Sapay kagurgura nak. Kunada, Mike, ano asino ti kagurgura ti aginaw? Iso ka no ti karoprupa ti ubeng. Sakto nga rin ti karoprupa ti putot ko. Ay, kauwan siguro paray. Kaduan nakit kastakait. Noan niya, tinaginawan da, isaw ti kay ingas ti ubeng. Agpaiso nga tadeta. Mangipakita anaan-anay ababae ti asawa. Sana mabalin nga ipapilit na nga isukit lalaki, paray. Uwen paray. At dayamot lalaki nga agsikog. Iso amakunak, apudpud no ababae ti asawa. Hello, nakaawag ka ma, Ginay, anak ko. Yak kayat ti kastoy umapaspasamak na nang. Apay ka day, anak ko. Anya ti saan mo akayat? Aginawak ka no. Ha? Ay, di ka nasaya at anak ko. Ay, adanton anak mo. Yak kayat na itinanang. Ay, nakakatagkikiat ditan. Ay, pakpakawan. Nagalasakit taon di masigog. Ay, yak kayat ti rumar. Yak kayat na makita na kadakal ti tiyan ko. Gapo ka di, taipatang mo alalaki ka.
Daytay tanti ebidensya ti kinababaem anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan edenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.